Nongeye kuba ikaze twakuzi ba Pilot News TV aho tugiye kwerekeza mu gihugu cy'u Burundi. Isidire Mbayahaga numwe mu ba pasiteri bazwi cyane ariko badakundwa n'abantu batemera se Barundi sendagara. Isidire Mbayahaga numwe mu bantu batangaza amakuru yo mu gisirikare by'umwihariko amakuru yo muri force, tutibagiwe amakuru yo mu banyamurenge y'abanyamurenge ba mu Burundi ndetse n'intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Amakuru dufite rero amakuru tugeraho nuko uyu mugabo Isidire Mbayahaga ari umutasi kabuhariwe wa General Evariste Ndayishimiye, ndetse ko hari abapasiteri b'abanyamurenge yohereje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kujya gutata, akaba nabo bafashaga igisirikare cy'u Burundi mu ntambara gihanganyemo na M23, by'umwihariko mu ntambara bari kurwanamo na twirwaneho. Ibi byose rero mugiye kubyumva muri ubu butumwa bukomeye cyane dukesha umwe mu bantu baba bafite amakuru akomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, akaba nawe ndari Pacifique Ninahazwe nkuko yabidutangarije nyuma yuko ahawe amakuru n'umwe mu basoda b'u Burundi mu ntwazangabo z'u Burundi. Reka tuhagezeho rero ubutumwa bwose uko bwakabaye. Yagize ati ndashaka ko buno butumwa bumenyekana ntihagire abazajya bagwa mu byo batazi cyangwa bagwa mu butego batazi. Ngaho twari turimo turarwana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice bya Minembwe, harimo abanyamurenge babiri twari dufite mbere bari bambaye, no kuvuga ngo mu mirwano babaga bambaye imyambaro y'igisoda cy'u Burundi cyangwa igisirikare cy'u Burundi. Abo bari bashinzwe kudufasha iperereza, nibo batwerekaga abakorana twirwaneho maze tukabatera. Nibo rero batwerekaga neza aho ibirindiro bya bene wabo bari b'abanyamurenge, ubundi tukajya kubagabaho ibitero, no kuvuga ko bari abatasi bacu. Nyuma rero abo twakoranaga hari icyo twebwe tutari tuzi, nuko bari abapasitoro bakorana na Isidire Mbayahaga. Igihe twagarukiye mu Burundi nibwo twaje tumenya ayo makuru, kuko twarazanye tuvana muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo tuzana mu gihugu cy'u Burundi, ariko twahapfuye kugera ku butaka bw'u Burundi duhita tubona bahinduye imyambaro, bakuramo imyambaro y'igisirikare bambara kuriya abapasiteri bajya bambara turubirwa. Isidire Mbayahaga ubwe niwe waje kubifatira, noneho tubona arabajyanye. Aha niho rero twahise tumenyera ko bya biganiro duhora tubona Mbayahaga atanga ku bijyanye n'intambara yo muri Kongo yari afite amakuru akura muri abo bakozi be. Nibwo rero twabonye ko za nyigisho ajya avuga zerekeye abanyamurenge bari mu Burundi n'abari murenge zitari zisanzwe, cyari igikorwa gihambaye cy'iperereza. Ngira ngo mukunze kumva avuga uburyo Ndayishimiye amutuma kuba ya tata amakuru mu bategetsi b'abasendede FDD, ubundi akamutuma ubutumwa yigisha bufite intego yo kubwira Abarundi icyo ashaka kuvuga. Ngo rero nkuko mwagiye mubyibonera, akaba yaratumye Mbayahaga mu birori byo gufungura ya ngoro ya Bunyoni muri Nkenga Busoro, kugira ngo atate amakuru cyangwa amenye ibibera aho byose. Icyo rero mutigeze mumenya nuko aho hose ibyo yakoraga byose ari ibikorwa by'iperereza. Ngamakuru rero mfite akaba ashobora kuzagenda abatungura, nimugatungurwe n'ibizagenda bigaragara kuri uyu Mbayahaga kubera ubutumwa agenda atanga. Yavuze ati ubutumwa rero nkaba mutanze, ni byiza ko mumenya abantu neza aho kugira ngo bakomeze babihishemo, nimugahishwe cyangwa nimugahendwe cyangwa ngo babashuke ko yaba avuga ubusa ari ibintu byo kuvuga aho bagurika, ahubwo ni igikorwa gikomeye cy'iperereza. Akaba akorera rero iperereza rya gisirikare ndetse ryigenga rya Ndayishimiye. Icyo bivuze rero urubuga rwe rwa Twitter
iyo rutavuze ibya gisirikare ahandi ruvuga ibijyanye no guhimbaza cyangwa gushima no gushimagiza Ndayishimiye, rukanatuka abatavuga rumwe na Ndayishimiye. Ngira ngo rero murabyumvira, ubwo n'ubutumwa buhambaye bw'umwe mu basirikare bagiye kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yiboneye neza cyane uburyo Isidire Mbayahaga, umwe mu bapastori bakomeye cyane y'u Burundi, umupastori wa Sebarundi, umupastori wa Sendagara, aho ibyo akora byose aba ari ibikorwa bihambaye by'iperereza, dore ko nk'uko mubyumviye akorana n'abanyamurenge, by'umwihariko mu bibera mu mirwano ikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho uyu musirikare warwanye intambara zo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice by'abanyamurenge, by'umwihariko ari kuvuga uburyo Isidire Mbayahaga ibyo avuga byose aba yabitumwe, ndetse akaba ari umwe mu batasi bakomeye cyane ba Sebarundi Sendagara. Rero kuba ashimagiza Sebarundi, kuba intsinzi ya Ndayishimiye ari intsinzi ye ntibizabatungure, akavuga ko mukwiye kubana n'abantu mubazi. Ni ibintu rero bidatunguranye, by'umwihariko kubakurikirana inyigisho z'uyu mugabo wanga u Rwanda urunuka, ndetse na Perezida Sebarundi akaba yanga u Rwanda urunuka, ndetse akaba ahora ashishikariza abantu, akora propaganda ya Sebarundi, by'umwihariko gushishikariza urubyiruko n'imbonerakure kujya mu gisirikare, by'umwihariko kwemera kujya kurwana muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kwemera kurwana n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko izo propagande z'uyu mupastori ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi, umupastori wa Ndayishimiye, kuko iyo Ndayishimiye ubundi Ndayishimiye nk'uko mubizi ni umukatolike mu buryo budasubirwaho, ariko ahantu hose agiye gutangaza ibijyanye na propagande ze yitwaza Isidire Mbayahaga. Isidire Mbayahaga rero ni umwe mu bantu bamaze kumenyekana, by'umwihariko mu gutangaza ayo makuru, ariko nk'uko mubyumviye amakuru yo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, amakuru y'abanyamurenge nta kintu kimutungura, ibintu byose ababizi 5/5, abafite amakuru yo muri force, afite amakuru yo muri force ku buryo ayabonera ku gihe, kandi akaba afite intumwa ze aba yohereje z'abatasi, by'umwihariko mu banyamurenge. Nk'uko mubyumva rero ni ibintu bikomeye cyane. Uyu musirikare ukomeye cyane, intwazangabo mu gisoda cy'u Burundi. Ubundi mu gisirikare cy'u Burundi bavuze ngo intwazangabo niba abasirikare b'amapeti yo hejuru, nibo ntwazangabo. Ngira ngo ni ukuva nko ku basuriyetona, ku bariyetona, abakapiteni, kuzamuka kugera ku bakoloneli n'abajenerali, abo bose ni abasirikare b'abarundi babita intwazangabo. Rero uyu musoda watanze aya makuru akaba ari intwazangabo mu gisirikare cy'u Burundi, aho yavuze ibyo yiboneye n'amaso ye, by'umwihariko kuri Isidire Mbayahaga, ku kazi akorana Ndayishimiye, ku butasi akorana Ndayishimiye, ndetse no ku bugambanyi. Rero abazamubona yigisha ijambo ry'Imana, abazamubona ashimagiza Ndayishimiye, abazamubona avuga ko yajya mu gisirikare agakuramo imyenda y'igipasitoro, muzamenye ko ari propagande abari gusakaza ku isi yose, abari gusakaza mu Barundi, by'umwihariko kugira ngo bakomeze barwane, dore ko yaba Sendagara yaba Chilombo bose bahisemo inzira y'intambara, ntibahisemo inzira y'amahoro. Bavuze ko bazarwana umuhenerezo kugeza batsinze u Rwanda, nubwo bakomeje gutsindwa mu ntambara zose bifatanyijemo, nk'uko mubizi. Nibisanzwe rero ni wa musore wa Pilot News TV, aho ngomeje kugira bageza amakuru menshi agiye atandukanye, amakuru ibanda kwavuga muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse n'andi yose akomeje kugenda avugwa, by'umwihariko muri politike, diplomasi, ndetse na geopolitical ku isi hose. Ndakomeza kubageza amakuru, ndetse nkaba ndi hugiye no muri Venezuela na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mbagezaho uko ibintu bihagaze kugeza amagingo aya.